Vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin jingka pha tolbol ni simsom ni langa Saturday ni khoin zong jingka thu so ngai ki du hite thu so ngai taw hite Nscn CAO wungtang khol reasonin zani January ni simsom ni leli ni khutsun thu pun an bolin Nscn wungtang khol reason sunga school ho zo sin Indian Republic Day 26 January ni kho Kingon ki man na ho a milong Simlai Chapang ho Koima Hunama Pansah Ahilou ding o hi chule apanglo Simlai Chapang ho le zilkung ho chule government na tong ho chunga fine ala Ahilou hilding o hi tinjong Nscn min Hetsah thupon an boltaw vi Republic Day ni khu hi pathin ni Sunday ni khu hi to kilhona government vai po hon Simlai Chapang ho le zilkung ho chule government na tong ho government employee ho Hunama Kingon ki manna Pansah lo diu deina chu chi thupon chu Nscn wungtang khol region hon an bolo hi alangkhana meitei terrorist ho unlawful activities prevention act UAP act noya government of India in terrorist organization apon do ho Corcom coordinating committee holoin Republic Day boycott a bolovin chule meitei terrorist khat SOREPA tia kimin wo honjong Republic Day ni kho do dal na in general strike na phongdo taw vi Kukilen page tia kimin vo Facebook page khara milo ho chona an ki so do article khat cho na sata in viral an chitan na sata in an ki su thang tan meilei hon gam meika bang hilin an the thang win milo ho ti lo te ne dingin habbe thei chan meilei hon a habbe win chuchi Facebook page a ST gin ho kip ki ti khat mina an ki so do chuchi thucheng ho chun milo ho alung phat mo sa the jing taw vi meilei gal ki chai masangin Manipur naga ho na khungai phodovin meilei gal ki chai le ki bol naw hiti milo ho gal hang ki sa ni wa gal bol thim ki sa ni wa na hat naw ki son pia ke ho to ki do ding na no wa hi le som khat an khungai ta diwin lang ananga phodovin meilei gal ki chai ting le ki do naw hiti tin chuchi SD gin ho kip ki tipa chun nampi ki palna theiding thulin ta an seido tan milo hon online news portal hole social media la ho in an so do tawin phamo asa thei le jing taw vi chuchi ST gin ho kip ki tipa chun ase be na chun Manipur naga hon gale tola ku ki ho ki do pi dinga nangap char wa hi le meilei gal ki chaiting le ki do naw hiti pasal ki do hitin chule numei ki do naw hiti tin ama pan an suni chule ST gin ho kip kit pan ase be na chun sangkhat jako som ko zola a Nscn thingnoi mi hon ku ki te chunga khan set na bol ho le ku ki numei ho chunga khan set na bol ho chu avela Christian khat hina abol ki ta lo na ding win ama pan an Hetsah in chule Christian khat hina a hing a kom ho a chen khom pi ho angai lu wa chule chamdila a chen khom pi na ding win zong ST gin ho kip kitipan an suni chuchi ST gin ho kip kitipan athil sut chu namsi pai chum ho phabep zong tek an bolin ibanga le tol kho sit lai ta a melmading holben a hitobang article ki sunjing hi china alut pon chule Facebook page admin hon zong chutawang gamme ka abanga thil tam ta ka se thei post ho chu ibola su do ham lungdon ta khada hi Zani Friday ni khuchun Manipur Police ole CRPF ho chule Forest Department hon Executive Magistrate Pannain Kangui District Cycle Police Station Hopsung Thungjang khusunga kanilei ki bol ho chaga watha piovin kanilei ekar som thumna nga vel aga watha pov chuchi kanilei thu to ki saichon police on first information report FIR and sulut tawin holchil na pan tawvi security force on Imphal East District hengang police station hopsung awang pot sangba makonin galman cha tamta anmando uvi galman cha maddo ho chu SLR rifle khat SMG carbine khat US kutsu .32 pistol khat sim to 51mm mortar ni .32 mechang ni number 36 hand grenade khat grenade number 80 mark 1 khat smoke cell 50m khat le wireless set baufeng khat an mando v chule thu so dang khat chun seina achi sa kumsang ni le som ni leli kumsung chun security force on Thobal district sunga konin meitei terrorist so mi som gup leli an mando uvin chule galman cha agoma sang le khat le som nga le gate an mando tawitin phongdo v chuchi galman cha ki man hola achun meichang le bom chang tam ta zong an pang hidanin phongdo v en birin single cabinet hon
Tamenglong khupia cabinet meeting ane na wathulu nan semo 12 Manipur Legislative Assembly adinga inpito khomna asagi veichan nading 7 session nei nadinga kilolna ananei dungzui chun Manipur Governor Ajay Kumar Balla in order khatin so do tan chuchi inpito khomna chu aungthung ding February ni sim som ni khole ki panding hitin aphung do e Manipur Governor Ajay Kumar Balla in India dan pi article 174 clause 1 dungzuya athanei namang cha a Governor khat hina athanei namang cha a inpito khomna samon anabol hin inpito khomna chu February ni sim som jingka lam ni dan som khat le umdingin an phung do e chuchi Manipur inpito khomna asagi veichana 7 session chu ni khu izat chi hlading hamjong order chun akisun pon order dungzuya chun inpito khomna chu ni khat ding bo hiding danin ome Israel to kido jing Hamas ting noi mi hon Israel government to kinop tu naw dungzuyin tuni ko atha do dinga good ho Israel mi ho min li so chu hin so do taw vi tha do dinga good ho min ho chu ain sung mi ho okay Hetsah am sangwa media ho na so do lo na di win Israel vai pu hon ngen zong na bolu vi Hamas ting noi mi hon tha do dinga good ho mi som thum le thum ho la chu mi thum hin tha do hitan aum na lai mi som thum ho la mi sagi chunu me hi win tuni khoting le numei mi li hin tha do dingo hitai Hamas ting noi mi hon tuni ko tha do dinga good ho chu Israel numei sipai ho Karina Arif kum somni Daniela Gilboa kum somni Nama Levi kum somni le Liri Aldak kum somni ko holoi hidanin BBC tu so chun aphung do vi Hamas ting noi mi hol Israel government ceasefire an kinop to naw dungzui chun Hamas ting noi mi hon numei mi tham ho zo ain la do diwa kyo thla na ananei wa hin ahin la Hamas ting noi mi hon Israel numei sipai ho zo thla do masat ding ago do chu Israelin phomo sawin ceasefire kinop tu na ho Hamas ting noi mi hon azui po vetin Israel government in aphong do vi Hamas hon amat hola Israel government in akil ha do na dinga adei sao arbel yehud kiti kum somni leko vel numei khat chu Hamas ting noi mi hon ahin thla do go hi laivin chuchi numei nu chu Hamas ting noi mi hon a henu hizalovin Palestine ting noi mi group chom khat Palestinian Islamic Jihad PIJ ting noi mi ho zoin a hen widingin Jerusalem vel acheng mi hon aging mo taw ve US President Donald Trump an hi le sangni le somni le ni kuma gale tolan kipan Russia le Ukraine gal anum pon tetin Russia President Vladimir Putin in aphung do e chule sangni le somni kuma US election achun Donald Trump in golzona anachan na chu anaki gu do pi lawan hi le Russia le Ukraine gal hi umpun tetin zong sebe Donald Trump in sangni le somni kuma agol lel dana anum na chu vote ki gu zi le hunama na ki kai do sa lo hidanin aphung do in Suti his Republican Party supporter hon US NP Capitol Hill muncho anabulu ahi Russia President Vladimir Putin in Zani Friday ni khwa aholim na chun US President Donald Trump chu apacha the jingin Donald Trump asei phat jing se jong hilowin a party ho Republican Party hon sei phat the jingin Republican Party hon vanoi boina ho phata in evikol zo vetin Russia President Vladimir Putin in apacha na thu ho phung do e Vanoya thautui man ho ki sunim le Russia le Ukraine gal hi ki chaitan TTA US President Donald Trump in an sei cho Russia NP Kremlin spokesperson Dmitry Peskov in an don budin thautui man ki sunim zia Russia le Ukraine gal ki chai de ding a hipoi gale tol hi thautui man je hipon Russia gam sung su gam ding ki godna chungchang thu ho je a hibovin sule US le Europe mi hon Russia security chungchang thu ho na samo akoyova agel kho lo zeu an hi pe ne tin zong Dmitry Peskov in aphung do e Vanoya gamdang ho ki thu pi na pitam pen hi USA hiwin US dollar 68 billion kum khat sung sangni le somni le thum kum sung se chun an pida ovin chutia United States in gamdang ho ki thu pi na pi ho cho Donald Trump government in a kha tawin US in gamdang ho ki thu pi na pi ding a gudu hi Israel le Egypt military funding bo hitai chuchi gamdang ho ki thupi na pi ta lo na dinga thupi cho US Secretary of State Marco Rubio na pi hidanin ki seye sangkha jako somsagi leko kuma Egypt Israel to chamna abolungwa ki patchon US government in Egypt defense funding an pi zingo an hi Israel government in foreign military funding United States akona amuzingo hi kumkhana US dollar 3.3 billion athingin sule Egypt amu hi US dollar
1.3 billion athingi US government Louis Joe Biden government in foreign funding pedinga an koi ho chu Ukraine, Georgia, Baltic states ho Taiwan, Indonesia, Philippines, Vietnam, Djibouti, Colombia le Jordan ho hiuvi United States in Ukraine te foreign military funding apelo wa galman cha api ho anga uwa hile Ukraine zong hungki surrender wa ate taw vinti US ki thupi na zala Ukraine in kumthum di chet hi Russia ho ahin ki do piu hitai thuso oi chan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin bon chawin ni khopa